Inggih semeton kawitin lantuk selfie dumun rahajeng rahina purnama kapat aturang titiang majaring semeton sareng sami sare mangkin tiang adik sareng biang titiang jagi tangkil ring pura Prajepati duaning ring purnama kapat sare mangkin pinake piodalan ide irike. Inggih semoten gelisang cerita sane mangkin samun wenten ring beten bingin ngelanturang malih pemargi nyujur sisi kelot nyujur Prajepati. Ring pemargi wenten cari sane mendaging atengoh kari kenten kering kerontang. Nah niki sampun wenten ring setre jagi ke Prajepati. Nah ke pertama puniki biang titiang jagi ngenah ngaturan dumun sampunang lali sedurung ngenah ngaturang nggih. Idupang dumun dupe nggih. Nah, idupang dumun dupe. Pusan punika sinambi miarsa yang tetanguran. Nah, duaning kosekan ring jeruan make para pemedeg sane melinggih ring jabe. Niki sampun pemargin pemerasite urusan pemargin pemerasite sante dumun. Nah ada ngurah selo urusan punika nggih jero mangku nyiratan tirte pengukatan urusan punika ngaturang sembah pangubati inggih terus sampun urusan ngaturang sembah pangumati kelanturang raris jero mangku nyiratang nggih ngami cayang tirte miwah wija disampun urusan kelanturang raris antuk mepamit di kemanten blog titiang raina sane mangkin matur suksema rahajeng piodalan ring Prajepati.